Rwakandare Robert omushuganisa w'ebyobutegetsi omu office ya president omu ihanga lyona okugamba ebi abe natongozaho ekigombe kya Muzeyi Tova Kumain omu Rushenyi omu Ntungamo district. Bakunda yenaremu nangwa tukujya n'aba bajwire bonka n'aba bona barya nabona bagikunda konka ebyo rivuba mu konka abo tubine shonga abo hine ekitwatwaragiye nabo mpa kandi yitwe ekigendererwa kitu no kwagira Muzeyi Tova Kumain harodi no kwagira Omugenyi mukuru Robert Rwakandare ashabira abarukuhagira NRM okubuza enjiri y'obusinguzi bwa NRM omukureetaho entunguko mbyanga omu ihanga. Ikorera otimba omuzimu gwaine muyaziki okwenganda n'amadini neza kulonga kaburu cyangwa muze kushobora niwe dineji niwe ndakabereji n'abatumira cyari ecyo twera hanga twangire twera tukangora hango omusiramu omunyagatuki omukristayo nisi umunonga president wa Uganda okumanya ngo byona akabihaho tumuto ahashonga y'ebyamagara Rwakandare ashabira emyeto okwekunda bakarinda amagara gabo ubu barukwehara okwetabo mu bikorwa by'ombonano ebyakubasa kubarugiramu akamba yaya mwe mureke kutegateka bitakubakwataho mukatigariza mukebwe mushibuka n'abakwataho binkwatire ki muhera n'abakwataho muze kurisa muze buri muntu cyangwa se gukora business cyangwa se kora kuri ngo watahizeka yawe wakora abana bawe. Abantu basimire government ahabwo businge n'empinduka omu miturire yabo omu ihanga. When government ya NRM erikwebemberwa Yoweri Kaguta Museveni ninjigamba ho munonga ahabwo businge butwine okuzo mu bitanda byitu tukabyama ahabwo kuba bamaho bakabatuganira ngo bakabararo mu kishaka konka nyo kurugana zarwo ebyo tinkabere bagantaho mu businge hatabacara nitwe nitutegeka mu parliament speaker w'ishenjero Anita Mongo twine minister nabanje nawe n'umukazi umurushenyi twine nawe meka basharira ategekire twine kama teneti bata ayebembe district yitu yantungamo eco mutano mama witu wihanga Janet Kataha Museveni ubwo wo mbwenu ati nkimanyisa ngwe ngoma tugiye no mu ngaro. Omugandi government etwirenegese nkora ya electric inspection system kandi hatetangiro kwegisa abarambuzi b'amashomero okubine koresa nkoreji okurebuza ebirukorwa mu mashomero Singi okutendeka oku kutandikire n'aba Northern Region, Eastern hamwe na Central ahishomero lya Ntare School aho muri Mbarara. And the question is, if truly we assessed continuous assessment, and it is true that children are continuously assessed and books are marked by teachers and feedback is given, then they should have translated to learning outcomes, isn't it? Francis Atima orikure by'omutindo gw'ebyobwegiso o ministry y'ebyobwegise n'emizano najangwa abarambuzi b'amashomero aba binekora kurungi omwoga gwabo okutungura ebyobwegise omu ihanga. That's why our work is to support schools to do what? To improve. So if you miss advice, that is how they will take it. If you support and there is improvement, at the end of it all, we all celebrate. abo bahatu tubona ba inspectors basya abundo batakamanyire no kosa gadgets kurunje bumwe hatu abareta kwa kuba hariho gaps zirumu reka tukore hand zone inspection so ati baza kugarukayo bagende bayine cyango ekibegiri. Omushomo ogu nugendo misho kandi abantu bija kutayeragamo mu mashomero ga Mbarara district hamwe na city gasha kwa Evans Taremwa na Eli Akiza.